Sang Prabu Raresma Inggih ratu widadane para semeton sareng sami sane mangkin titiang jagi nguningayang ini kita sang Prabu Janemanjaya nyawe sing yang petaken resi serute serawu Yukti Kadi Bawas Resi Inggih wantah kadi patut pisan saiwakti kawentenan nyane sekadi baos resi iwau Tiang sedang nandang larang Ingin kawentenan sepengerau ke titiang meriki boyo jawenten tios wantah titiang kewiyakian nyane nandang sedih pun kepekantenan nyane Andok titiang kani pastu Ingin kawentenan titiang nandang sedih kadi mangkin boyo jawenten tios santukan titi pedewekan titiang puniki keni sapu pun kebaosa kepastu Dewi Sarama duaning kawentenan titiang puniki doke dumun dokerin punika kebaosan titiang wantah keni pastu antuk dia sarap pun awak mami sedang nangun yatnya agak sedawage punika wiyakti titiang puniki sane nangun kawentenan yadnya sane pinih ageng pisan punika kawentenan nyane triku ering genah titiang